Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe y'irine rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano Sura Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza twongeye kubasuhuje bakunzi ba Rayon Yacu TV, twizere ko aho muri hirya no hino mumeze neza. Uyu muhanzi ati esura Rayon Sport Inyange isaro ry'Inyanza. Iyo avuze Rayon Sport rero ntago bavuze ikipe nyine, kuko ekipe ya Rayon Sport igizwe nanjye nawe. Ubwo ngo twizere ko rwose ari wowe wabwiye ati twizere ko umeze neza Inyange isaro ry'Inyanza. Rero abakunzi ikipe ya Rayon Sport mu bice bya za Rusizi twizere ko umeze neza ebana kabisa, ngo mu gihe abakeba bari mu marira ngo mwebwe akarasisi kari gakomeje umunezero kabisa usendereye ari wose. Reka rero dukomeze kugenda dusoza abakunzi ba Rayon Yacu TV bari hirya no hino, abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, twizere ko mumeze neza kandi iki gitondo cyakomeje kugenda kibabera icy'umugisha, yewe n'abari aho umaze ubwo ngubwo nk'abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mudukurikira muri benshi, turabizi neza rwose mukurikira Rayon Yacu TV muri benshi kuko imibare irabitwereka. Namwe twizere ko rwose uyu mugoroba uri bubabere neza, Imana iri bukomeze kugenda ibarinda mukabona bwongera gucya amahoro. Amakuru ya Rayon Sport turaza kuhera muri Rayon Sport iri kwitegura umukino aho igomba gukina n'ikipe ya Sunrise ku isa 12 kuri Stade Regional Kigali i Nyamirambo. Ekipe ya Rayon Sport yakaniye igomba kubona amanota atatu. Ari Nyingo Francis Christian yagize ubutumwa agendera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa ariko turaza guca mu ikipe ya Rayon Sport tuze kureba abakinnyi bari buze kwifashishwa 11 baza kubanzamo. Turabafite hano kuri Rayon Yacu TV, abo turakomeza kugenda tubagarukaho, ari nako tureba n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa muri ikipe ikomeza kugenda rwose ikanira ivuga iti tugomba gushyira hagati ya yacu na APRFC ikinyuranyo cy'amanota 7 kuri uyu munsi agomba kuraramo, dore ko bavuga ko rwose ariyo kipe babahanganiye igikombe. Ni mu gihe kandi ekipe ya Kiyovu Sport nayo ngo byanze bikunze amanota agera kuri 6 amanota agera kuri 5 agomba kongera rwose gusubiramo. Ni mu gihe uyu munsi ikipe ya Rayon Sport yatsinda yahita yongera igashyiramo ikinyuranyo cy'amanota 2 hagati yayo n'ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe kandi ikipe ya Kiyovu Sport yo yamaze gukina imikino yayo. Ibi byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe, tunareba hamwe ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Yacu TV bakomeje kugenda batanga rwose batubwira bati Modric ebana kabisa tuba turi kumwe 5 kuri 5. Ubwo rero ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Yacu TV tugiye kubihera kuwitwa Uwizeye Jean Bosco ati Mbirizi naho hari brother. Uwo ngo rero akaba ari Uwizeye Jean Bosco ukomeza kugenda avuga ati Mbirizi naho hari, birashoboka ko umutoza ashobora kuza kumuruhura kuri uyu munsi, ariko kandi biranashoboka ko uyu Mbirizi ashobora kuza kuba ari muri 18. Uwitwa Murekezi Daniel ati turashaka Yosef na Shabani twice ama ekipe. Ubwo nyine byumvikane ko uyu nguyu ati rwose turamutse tubonye Yusefu tukabona n'uwitwa Shabani Hussein Shabalala ati amakipe twayica, nkuko akomeza kugenda bivuga uwitwa Murekezi. Ni mu gikipe ya Rayon Sport yavuze yuko ariko ikeneye abakinnyi babiri, ikeneye umuwinga, bivuze ko ikeneye umuntu uca ku ruhande igakendera n'undi muntu ukina ku icyenda cyangwa se abakunze kwita abataka. Nibo Rayon Sport amaze gutanga ko ikeneye. Byumvikane ko rero Yusefu sinzi ko ngiye mbona ku bwanjye byabikubiye gake, kubera ko Yusefu akunda gukina aca hagati, mu gihe kandi ikipe yamaze kugaragaza ko ikeneye nimero 9 igakenera nimero 7. Ni ekipe ya Rayon Sport iri kuburamo imyanya 2. Murabizi ko ekipe ya Rayon Sport kuri ubu yakaba ifite abakinnyi 29, ariko umukinnyi bitahirwa Jean de Dieu yaje kubura ibyangombwa biza gutuma nyine ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ifite imyanya 2 igomba kongeramo abakinnyi. Akaba ariyo mpamvu rero ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu iri kuvuga ko iri gushaka nimero 9 ndetse na nimero 7 cyangwa se 11. Byumvikane ko umwe hagati ya Will Esombi Onana ndetse n'uwitwa Paul Were agomba kuzicara. Nkurikije ko ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ishaka abakinnyi baca ku mpande, byumvikane ko nyine irashaka abakinnyi bakora ikinyuranyo, abakinnyi bashobora kuba bari hejuru y'abangaba dufite. Ubwo rero byumvikane ko hagati ya Willy Esombi Onana ndetse na Paul Were umwe muri bo nyine agatebe gashobora kuzamubona igihe Rayon Sport yabona nimero cyangwa se umuwinga uri tayari. Ni mu gihe uwitwa Musa Ese n'Umusa Kamara ndetse na Rudasingwa Prince abangaba nabo byumvikane ko nyine agatebe gashobora kuzababona muri retour, kubera ko ekipe iri gushaka rutayizamu cyangwa se kabuhariwe mu gutsinda ibitego. Uwitwa DJ Emi ati ngenda bakunda cyane, uwo nguwo akaba ari uwitwa DJ Emi ati nanjye ndabakunda cyane.
Muzungu Noah ati Ibirizi niba yaragarutse ya ingi twayisomye ku munsi w'ejo. Reka rero dukomeze amakuru ya Rayon Yacu TV cyangwa se amakuru ikipe yacu ya Rayon Sport batuye twumva ubutumwa bw'umutoza. Hari ingingo Francis Christian kuvuga umukinnyi wacu wa 12 akaba ari wo turabakeneye cyane baze kuko insinzi zose turazisangira. Nibaza yuko niba dufasha bakatwereka urukundo badufitiye bakaba ari benshi, natwe tuzokora ibishoboka byose kugira tubashimishe kuri match. uwo nguwo rero akaba ari umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ari Nyingo Francis Christian. Ati umufana n'umukinnyi wa 12 kuri iyi nshuro turamukeneye ubwo ikipe ya Rayon Sport iri buze kuba ikina n'ikipe ya Sunrise ku isa 12 zuzuye za Kigali. Ati rero rwose bafana beza, ati muze dushakire hamwe insinzi, ati ubundi dukomeze kugenda twanikira amakipe. Uwo nguwo akaba ari umutoza w'ikipe ya Rayon Sport hari Nyingo Francis Christian ku butumwa yakomeje kugenda agendera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari hirya no hino rwose. Namwe twizere ko kuri iyi nshuro mutari buze kumutenguha, turi buze gutangira weekend neza twibereye kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo, aho kwinjira ari 3,000 ahasanzwe ahatwikiriye akaba ari 5,000. Yumvikane ko rero abakunzi ikipe ya Rayon Sport twizere ko kuri iyi nshuro rwose ebana kabisa tutitaye ku kirere, ko ndabona ikirere cyaramutse ukuntu, ariko twizere ko nimugoroba kiraza kuba kimeze neza. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko abakurikirana Yacu TV tuze guhurira kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo dushyigikira ekipe yacu ya Rayon Sport, twerekana Nyingo Francis Christian ko tumuri inyuma, twebwe ku bwacu dukora ibyacu, ubundi nawe tuzasigare tumubaza ese amanota 3 watwemereye ari hehe. Ahangara abakunzi ikipe ya Rayon Sport nta gusigara. Byumvikane ko niba abaki bamaze gutakaza ku munsi w'ejo bundi ekipe ya Stoke Kigali yararokotse irokoka ekipe ya Musanze biza kunganya, biza gutuma ekipe ya Rayon Sport ikomeza gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 2 hagati yayo n'ikipe ya Stoke Kigali, mu gihe kandi bizinganya imikino 5-5. Byumvikane ko nyine Stoke Kigali yamaze gusigara. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo umukeba APRFC nawe i Rubavu yari kwisobanura bamumereye nabi cyane rwose, ubwo ikipe ya APRFC nayo yaje kunganya ubusa ku busa binagoranye cyane. Byashobokaga ko nayo yashoboraga kuba yanatsindwa, ariko nyine biza kurangira inganyije ubusa ku busa. Byumvikane ko iyi kipe ya APRFC imaze kugira amanota 11 mu mikino igera kuri 6. Byumvikane ko ikipe ya APRFC irarusha Rayon Sport umukino umwe, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 15 mu mikino 5. Ikipe ya Rayon Sport yatsinda uyu mukino uyu munsi yahita ishyira ikinyuranyo hagati yayo n'ikipe ya APRFC cy'amanota 7, kandi ni mu gihe izizo z'abazinganya imikino bitandukanye n'ikipe ya Stoke Kigali n'ikipe ya Rayon Sport, kuko ekipe ya Rayon Sport irabirusha ekipe ya Stoke Kigali umukino umwe. Byumvikane ko Stoke Kigali ifite amanota 13, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yatsinda hahita hajyamo ikinyuranyo cy'amanota 5, ariko ikipe ya Stoke Kigali yo iraba izigamye umukino. Byumvikane ko ikipe ya Stoke Kigali twabatunganya imikino n'ubundi yaratsinze, hakomeza kuba mu cya kinyuranyo cy'amanota 2 hagati yacu n'ikipe ya Stoke Kigali. Mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere imaze gukina imikino 7, nidutsinda uyu mukino ekipe ya Kiyovu Sport tuhita tuyirusha amanota 2, mu gihe twatsinda ikindi kirarane dufite ekipe ya Kiyovu Sport tuhita tuyirusha amanota n'ubundi agera kuri 5, nk'uko byari bisanzwe mbere yuko ekipe ya Kiyovu Sport iza gukina umukino yaje gutsinda ikagira gutya ikashyiramo ikinyuranyo cy'inota 1 hagati yayo n'ikipe ya Rayon Sport. na Muhamedi ngwino musore. Ubwo twizere ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hirya no hino rwose aho muteraniye mu mafani club mu magroupe atandukanye, twizere ko gahunda ari gahunda, mwamaze gukanda akanyenyeri 939 mukigurira itike kugira ngo rwose muze kuba muri kuri Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo ku isaha 12, aho turi buze kuba duha Sunrise ibyayo nyuma y'uko ikipe ya Sunrise yigeze gutya kugira gutya mbere yuko imanuka mu cyiciro cya 2 igatsinda ikipe ya Rayon Sport ari retour. Kuri uyu munsi rero nayo igomba kuza kubiryozwa, ni kuvuga ngo abakunzi ikipe ya Rayon Sport twizere ko tuza kuba tuhabaye turi benshi kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda isonga imbere, cyangwa se ikomeze kugenda yanikira andi makipe. Byibuze fazare izajye kurangira ikipe idukurikiye hagati yacu nayo harimo ikinyuranyo cy'amanota atari munsi y'10, kandi birashoboka cyane iyi kipe ya Rayon Sport twakomeza kuyiba inyuma igakomeza kugenda itsinda imikino yayo, itsinda umukino umwe ku wundi. Birashoboka ko ikipe ya Rayon Sport
ishobora kuzasoza fazare ishyizemo ikinyuranyo kitari gike hagati yayo n'ikipe izaba iyikurikiye. Bivuze ko twaba twizeye ko byibuze igikombe cya shampiyona dushobora kuzagitwara. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu tugiye komeza kugenda turebera hamwe 11 bashobora kuza kubanzamo kuri uyu munsi. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport yamaze kugarura abakinnyi batandukanye, uwitwa Nishimwe Blaise, Tuyisenge Arsene, abangaba nta gushidikanya baraza kuba bari ari bazima, baraza kuba bari mu bakinnyi 18 bagomba kwitabazwa. Ni mu gihe Willy Esombe Onana nawe ari buze kuba mu bakinnyi 18 bagomba kwitabazwa kuri uyu munsi, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nka Rwatubye Abdul Kimoto igihe umutozo yabishaka nawe yamwifashisha. Mu gihe kandi uwitwa Mbirizi Eric nawe rwose urebye ngo imvune ntago ikanganye cyane, gusa ariko umutoza Nyingo Francis Christian yakomeje kugenda asaba bamwe muri abakinnyi ko bakomeza kugenda baruhuka kugira ngo bakomeze kugenda bitegura imikino ikomeye bafite imbere, dore ko ku itariki 11 z'uku kwezi ekipe ya Rayon Sport izaba ihanganye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Byumvikane ko rero abakinnyi bamwe bagomba kuruhuka kugira ngo bizajye kugera kuri uwo mukino bameze neza. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi dushobora kuza kongera kubona umukinnyi bita Hakizimana Adolphe yagarutse mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport ije gukina. Uyu mukinnyi ari mu ikipe yabatanyije imyaka 23. Ekipe ya Rayon Sport mabyibuka ko abakinnyi heruka gukina n'ikipe ya Espoir waje gufatwa n'uwitwa Ramadhan Kabwiri wakomeje kugenda ashimwa n'abafana cyane. Ni umuzamu ari ku rwego rwo hejuru, ni umuzamu mwiza, ariko nyine kubera ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga birashoboka ko kuri uyu munsi, ariko nanone kandi ikipe ya Sport ibishatse Ramadhan Kabwiri yamubanzamo kubera ko Mbizi ari hanze ndetse na mugenzi we Osaruwe bari hanze. Byumvikane ko n'ubundi ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga ntabwo cyakomeza kugenda kigonga ekipe ya Sport, kubera ko abenshi bakomeje kugenda bavuga ati rwose Ramadhan Kabwiri igihe kirageze ngo abe umuzamu wa mbere. Gusa dukurikije ko imyitozo yagenze ku munsi w'ejo wakomeza kubana nyine umutoza akomeza kugenda abavanga, rimwe ahashyira Adolphe ubundi ukajya kubona ukabona ahashyize Ramadhan Kabwiri. Gusa nyine birashoboka ko uwitwa Ramadhan Kabwiri ashobora kugirirwa icyizere akaba ariwe waza kubanzamo. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kujya kubona ukabona Ramadhan Kabwiri niwe ubanje mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe umutima wa defense nk'ibisanzwe Ndize Samuel ndetse na Mitima Isaac nibo baraza kuba baye umutima wa defense w'ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe kuri kabiri k'ikipe ya Rayon Sport ni Mucyo Junior Didier, uyu nguyu yamaze gukaba nta gushidikanya. Mu gihe kandi kuri gatatu ari uwitwa Ganijuru Eri nawe wamaze gukaba. Byumvikane ko defense ni yayindi. Mu izamu birashoboka ko n'ubundi uwitwa Ramadhan Kabwiri yaza gusubiramo, n'ubundi ya kipe yatsinze ikipe ya Espoir akaba ariyo yongera gukina uhereye mu bakina inyuma. Ni mu gihe kuri gatandatu k'ikipe ya Rayon Sport ashobora kuza kubona umukinnyi bita Ngendahimana Eric aza kuza gukina rwose kuri gatandatu kuri uyu munsi. Mu gihe imbere ye dushobora kuza kubona uwitwa Ndekwe Flex ndetse na Blaise Nishimwe umwe akina 8. Byumvikane ko Blaise Nishimwe akaza kuba akina 8, Ndekwe Flex ari gukina ku 10. Mu gihe kandi uruhande rumwe ruza kuba rucaho Paul Were, mu gihe urundi ruhande ruza kuba rucaho Iragwa Haji, akaba ari bo bakinnyi bashobora kuza kubanza. Mu gihe kandi kuri point cyangwa se kuri attaque equipe ya Rayon Sport hashobora kuza kubanza umukinnyi bita Musa Esen. Kuri inshuro birashoboka ko umukinnyi bita Musa Kamara ashobora kuza kuba ari ku gatebe k'abasimbura. Byumvikane ko rero n'ekipe ya Rayon Sport ugiye kureba abanyamahanga bari buze kubanza mu kibuga n'abanyamahanga 3 ku 9 kuri ndetse ni ku 9 mu izamu ndetse no kuri 11. Ahangaha akaba ari washobora kuza kubanza abanyamahanga. Byumvikane ko abanyamahanga 5 ubusanzwe ikipe ya Rayon Sport iba yemerewe iraza gukoresha 3 mu kibuga, ariko kandi birashoboka ko kuri bench cyangwa se kuri bande touche haraza kuba hari undi mukinnyi. Uyu nguyu akaza kuba ari Musa Kamara na Willy Esombe Onana ushobora kuza kubanza hanze akaza kujyamo asimbuye, nkuko byakomeje kugenda bigaragara ko munsi w'ejo. Gusa nyine ntabwo yahita garuka ngo ahita abanza mu kibuga kuri inshuro. Gashoboka ko uyu Willy Esombe Onana ashobora kuza kubanza hanze, uwitwa Iragwa Haji akaza kuba ari we ubanza mu kibuga. Ngaho nguko rero ngabo 11 bashobora kuza kubanzamo kuri uyu munsi ubwo ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ikina n'ikipe ya Sunrise. Umutoza atagize icyo ahindura nabo ngabo 11 yakomeje kugenda akoresha cyane cyane mu myitozo bashobora kuza kubanzamo. Byumvikane ko rero abandi bakinnyi batandukanye Tuyisenge Arsene nawe rwose arahari, ashobora kuza kuba ari kuri bench, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. N'uwitwa Master nawe ashobora kuza kuba ari kuri bench. Uwitwa Eric Ngendahimana akaba ari we ushobora kuza kubanza kuri gatandatu y'ikipe ya Rayon Sport. Iyi
ni Reyo Yacu TV nk'ibisanzwe Kendi Modric. Reka dushimire abantu bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe, aba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo, turabashimira rwose. Mujye mukomeza kugenda mutanga ibitekerezo byanyu hano kuri Reyo Yacu TV, tuzatubisoma. Ariko kandi ushaka kuba muri groupe z'ikipe ya Rayon Sport zifasha ikipe ya Rayon Sport zitanga imisanzu, watwandikira kuri 0788466591. Iyi ni Reyo Yacu TV, njye Mbandi Modric. Ciao ciao. Nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.